Zdravo svima, ja sam Jovana, dobrodošli na moj kanal i hvala vam puno što me gledate. Kao što znate, do sada niste imali priliku da vidite ovako nešto na mom kanalu. Prvi put radim nešto ovako i veoma sam uzbuđena zbog toga. Pritom da kažem, zanemarite ovo ovdje bubuljicu što mi je izašla, buknulo mi je lice bukvalno preko noći i to sam malo pre, kao što vidite, stiskala, tretirala kako god i jedva čekam da prođe, ali nebitno je to, čisto izvinite, bez šminke sam iz jednog prostog razloga. Hoću sa vama da testiram Silly Sponge ili ti ovaj mali silikonski sunđerčić, kako god da ga nazovemo, koji mi je drugarica naručila preko jednog sajta, mislim da je u pitanju AliExpress, pitaću je i ostavit ću link ispod. Tačnije sam vidjela da ovo može da se kupi i kod Kineza za nekih 150, 200, to 250 dinara. Ima različitih boja, različitih oblika, ali ja sam njoj rekla da mi naručuje ovaj klasični i to je to. Sve u svemu, kod stranih youtubera sam vidjela da oni ovo koriste kao umjesto beauty blendera četkici i to je meni totalno nekako neshvatljivo i ne mogu prosto da verujem da ova stvarčica ovdje može da nanese puder i da ublenda onako kako mi prosto želimo. Kao što vidite, ovo je dosta savitljivo. Stavit ću naravno i mali kao video klipić ovdje negdje, gdje god. Mene ovo podsjeća bukvalno na jastučić koji se stavlja u brus. Nekako mi je stvarno neshvatljivo, još uvijek ne mogu da verujem da sam ovo prosto uzela da probam. Ali dobro, da ne bih mnogo dužila. Hajde. Još jedna stvar koju želim da vam kažem pre nego što okrenem u testiranje je da Silly Sponge nije nešto mnogo veći od običnog beauty blendera. Ovo je Ebelinov beauty blender koji je trenutno, kao što vidite, prljav, ali nije mokar. Čisto da vidite razliku. Nema neke preterane razlike u veličini, ali eto, čisto da imate pojam kako je šta je. Da ne bih koristila ono ogledalo koje možda vas zaslepi, umjesto toga koristit ću ovo ogledalce koji se nalazi u paleti za konturisanje od Aure. I pre nego što stavim primer na lice, naprskaću lice ovom kokosovom vodom iz Balejne kolekcije. Kupila sam je u DM-u. Prelepa, nešto poput termalne vode, oni kao zovu termalno, u stvari nemoguće da bude termalna voda, čisto da prida kožu pripremim pre samog nanošenja gluposti, što bi ja rekla, ili šminke. Kao primer koristit ću Maybellinov Baby Skin, ovaj zeleni, koji je odličan. Ja ga prosto obožavam. I krećem u nanošenje, u akciju nanošenja beauty blendera, da. Krećem u akciju nanošenja. Kada smo naneli primer, krećem, prelazim na puder. U ovom videu koristit ću puder od Farmacija. I on je u nijansi 3. E sad, ne znam kako da li da prvo stavim proizvod na ovaj sunđer pa onda da razmazujem ili kako. Znači, ljudi moji, ja ne znam bukvalno kako ovo da razmazujem po licu. Ali ajde, počeli smo. Imam utisak da ovo čudo ništa ne radi. Bukvalno, kao što vidite, razmazalo mi je kao proizvod po licu, ali je mnogo nezgodan. Kao što možete primetiti, uopšte ne upija proizvod. Ovo je sve mnogo čudno, ali bukvalno s ovim proizvodom ne mogu da zađem u svaki deo svog lica i imam utisak da ovaj proizvod za sada ništa, ali ništa ne radi bukvalno. Nego ajde da vidimo šta će da se desi. How
moje što se pudera tiče, ja sam ovo jedva uspela da razmažem. Evo ovde uopšte nije ni dopreo puder u ovom ovde delu kod nosa. Ne znam šta da kažem, ja ne znam koliko vi vidite na kameri, ali kao da imam utisak da imam mnogo proizvoda na licu, a pritom samo sam 2 pumpice stavila ovde i za jednu stranu lica i za drugu stranu lica. Čudna sam nekako sebi kad se gledam trenutno. Uopšte proizvod ne upija. Sunđer, tačnije cijeli spanč kako god, silikonski sunđer uopšte ne upija proizvod. To je nešto na šta ja nisam navikla. I mnogo čudan osjećaj kad puder sa njim nanosite na lice. Morat ću ovo malo da sredim beauty blenderom i četkicom pa se vraćam. Evo mene natrag. Moram da priznam da sam s ovim proizvodom ni tamo ni ovamo. Posle samog nanošenja pudera ovim malim čudom, morala sam da pređem četkom čisto da koliko toliko ublendam proizvod i zadovoljna sam. Lepo nanosi puder. Malo je čudno na licu, nisam navikla, ali lepo nanosi puder. Razmazuje ok, bukvalno sam sipala dve pumpice na sam ovaj, da kažemo, sunđerčić i bukvalno sam jednu polovinu lica namazala. Definitivno ne mogu da kažem da li je dobro ili ne, na prvo probanje, ali zadovoljava. Neverovatno mi je da ova sprava može da nekako razmaže puder po licu, a pritom da uradi posao kako treba. Tako da zadovoljna sam. Samo što mora da se svakako prođe četkicom ili beauty blenderom nakon korišćenja ovog, čisto da se to lepo ujednači sve, ali moram da priznam da ću mu dati ponovo šansu i javiti ako mi se ako mi se kojim slučajem ovo ne svidi. Pa, dragi moje, nadam se da vam se ovo testiranje proizvoda svidjelo. Naravno, ovo je prvi put da radim ovako nešto i stvarno sam uzbuđena i prosto nadam se da je sve ovo ispalo kako treba. Naravno, testirat ću još par puta sam proizvod i javit ću da li je dobar ili ne, tačnije sigurno će ga biti u favoritu. Tako da ne bih mnogo dužila. Ako vam se video svidao, obavezno lajkujte. Pretplatite se na moj kanal, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Ljubim vas puno, ćao!